الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا رب نسألك اللطف في القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء وأضال الداء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تؤذبنا فأنت علينا قادر. التف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه وتعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله. إن mahuli rindito mga umat Islam, pataurun tanyo iban daranun tanyo in pamudjihi fa Allah subhanahu wa ta'ala
sa bunal tuod in pupudjihan iban sasanglitan intag mustahaq Allah subhanahu wa ta'ala ubos na kaya declare sin Allah subhanahu wa ta'ala pia mahalayak hakabtangan niya parman niya mahamulya alhamdulillahi rabbil alamin ingkatan pupudjihan iban sasanglitan intag mustahaq amuna intuhan Allah amuin nagpapanjari iban nang dirihil nang aanughara rijiki hakatan pia panjari niya sa kaula-ula atas tanggung sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan makhluk labi luwa na inbang sa manusia indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala habang sa manusia hawala pa siya pia panjari ubos na hiklad sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan kalalagihan niya damikyan in aturan sing kabuhi niya di hadunya amuin hikasalamat kaniya dahin di hadunya sampai paadlaw mahuli ubos na hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha-Quran mahamulya dahin diha ini nagfarmanin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Rahman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman 'Allamal Qur'an Khalaqal insan Al-ayah in mga ayat hain doon nasabot taniyo dahil ha Suratul Rahman hapanagnaan nasabot infarman sin Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman in Ar-Rahman ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala sakop niya ingkatan pia panjari dirihilan rahmat kalabyan daing kaniya Ar-Rahman dahi nasabab yan apabila kau sumabot Bismillah inhati niya nasabot mo in Allah subhanahu wa ta'ala amo insakop niya ingkatan sifat manipat sa lingkat-lingkat iban sampurna. Sa kaulaula, duang kabahagi in mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hambok, bahagian niya amuna in sifatul jalal. Sifatul jalal in hikarwa parbahagian sin mga sifat sa lingkat-lingkat amuna in mga pagbahasahon sin sila makaingat sifatul jamal. In piagbiddaan hakahawpuan niya. In sifatul jalal, mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sifat mahatinggi, mataas.
Iban sifat dakula. Sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatul jalal wal jabarut. Mga sifat makaras. Sa kaulaula in sifatul jalal, dahin ha mga tarbilang ha mga sifat ini, amuna in parman, amuna in ngansin Allah subhanahu wa ta'ala, al-aziz, atin niya mangdarao, di pagdaon. Al-mutakabbir, amuna in Tuhan, mutakabbir, hati niya mapatut magtakabbur. Amuna in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-qahhar, hati niya manglulunggo iban mangdaraog, wayroon makasagga kaniya. Al-jabbar, damikyan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, makaras, wayroon tiun niya, kaniya in maagab, iban siyara in manglulunggo, wayroon makasagga kaniya. Damikyan in sifatul jamal, tarbilang day sa basipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin uno, Ar-Rahman, Ar-Rahim, baying ulungon, baying kasihon, ha mga bariman. Ar-Rahman, baying ulungon hakatan, piya panjari niya. Lapay im mga sila kafir, bukon sadya, mga bariman atau Muslim, bang bukon ding rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, naubos na sila nalanyak, dahin hababaw gumi, dahin hasabab sin kakufur nila. Sumagawa, pagkain Allah subhanahu wa ta'ala, nagngan, atau nagsisipat sin Ar-Rahman, in sila masiyan, pialalayam sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya pagdulbaya, misan pabiya diin na in kalabbawan, sin iban sin tabiya yung kajahalisan nila di hababaw gumi, masipa sila tiutuhutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan, hakapamong mo, Bismillah. Natuhila mo na injat mahasutsi mahatinggi, Allah. Sabab ingkatan kasipat-sipatan, sampurna, iban sin kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapun siya madto fa Allah. Sa kaula-ula kasabot mo, Bismillah, at inihangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sakop niya ingkatan, sifat manipat sampurna, ay sibukda in mga sifat jalal, amuin makaras, iban sin sifatul jamal, amuin sifat malingkat, sa lingkat-lingkat, iban nagdara sin kahanunot, nagdara sin kasi iban lasa. Dahil nasabab yan, pagsabot mo, Bismillah. Bismillah. In pangatayan, simbar iman, agon-agon magkatupok-tupok, sin buka, hakabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. In Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hawaktu siya in nahinang khalifah, mapuas sin Abu Bakar, magronda siya halom sin kauman, tunga doon. Biya sin biya mga launta sa parati niya, kiyas malfarek, bihaon. In mga kagawad atau barangay tanod, magronda sila halom sing kauman. Atin niya jagahan nila. Uno namayan imbiya mga launta ini kakahinang amuin sipuk tunga dum. Supaya kaingatan si mga sila. Tabiya yung gatos tabiya tau mangi laung niya yan aun jaga.
Magronda. Mga kagawad along si barangay. Na Sayyidina Umar ibn al-Khattab di magpasad. Baran-baran niya. Maglibutan halom sin kauman. Hamadina. Aha. Aun natuod diungog niya naghibok. Dito hambok laung ta bay. Bang siya kumuko ding halawang adakala makapahoy. Bang siya kabaunusan adakala makatapok. Uninhinang sin Sayyidina Umar ibn al-Khattab liaksyon niya sa dingding. Bang biya kato abasa si mga kaanakan biya tiamling niya sadya. Manjari. Yaon na siya halom simbay. Iabutan niya im mga Muslim nag-iinom sin makahilo. Sarta kot on diak haliman nila ingkasa iwan sinsawan atau baso. Wayroon na nahinang nila. Ampeng Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kabubukaan singkatan manusia alom sing kauman. Amo pa ka manusia walaupun in syaitan iban sin iblis bang nila kakitaan in Sayyidina Umar ibn al-Khattab maglapog magdagan katan pakalayuan yan nalong ni Umar dihat pinambok din mga sipat sin Umar ibn al-Khattab naman jariyaw na halom sin bay halom sin building yagputan nagkakapot si makahilo. Unin ini. Kabdangan sin Omar, di na kamo makapakoy. Nagagpot. Laung sinang katao. Laung niya, ya Amiral Mu'minin, ya ikaw nakura si mga bariman. Allah niya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pagsabot sin mga sila, amoy niyagputan, halom sin bay, Bismillah. In Umar, nangulos. Bialaw niya sin manok-manok amuin iyasakan sin tubig hagpay. Nangulos siya. Akon piyunong. Apit piyunong in Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sabab sin diyungog niya in Bismillah. Di kita magpahaba sin kisayat to, landok to, mahaba. In point tariha ini. Pagdungog sin Sayyidina Umar, Bismillah, nangulos siya, apit siya piyunong simbuka. Sabab diungog niya in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, diungog niya in Allah. In parakala jimatukan Umar, mamarahina. Pamukuhan haaddat, iban matakaddam. Sa kaula-ula in Muslim, amuin Muslim, makusog in pag-iman niya, iban pamaratya niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdungog niya sin kalimat Allah, Bismillah, atawa Allahu Akbar, subay ka na naman sin pangatayan niya in buga, iban panglagui hakabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab biya na sinagi, nara, iban nasakop sin Allah ingkatan sifat makaras. Mangdaraog, manglulunggo, maminsana, mamauli. Allahu Akbar. Karay para in mahasot si mahatinggi. Baying ulungon,
Siyugpatan niya, hapanagnaan sin Al-Quranul Karim. Pag-ukab mo, singgikapan niya, kabakan mo in Bismillahirrahmanirrahim. Hati niya sa kaulaula, ya ikaw ipon ko, ya ikaw Muslim, ya ikaw bariman. Misantayin ako nin Allah, tumtuma, in ako Ar-Rahman. Hati niya ayaw makalando. Ba't sabab in ako nagdarasin sifat Ar-Rahman, iban Ar-Rahim. Wala siyugpatan in Bismillah sin Bismillahil Aziz Al-Jabbar. Why? Ba't sabab mahansul ng bariman. Di niya nahikatulahat. Ampayan, biyong lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakarungog mo sin Bismillah. Magtuoy siyugpat in Ar-Rahman. Tuhan bayng ulungon. Tuhan nagdara rahmat hakatan manusia. Dahil na sabab yadto, atin niya, in manusia di siya punungon. Sinbuha ka Allah subhanahu wa ta'ala, bat sabab kiabong lawan sin Ar-Rahman. Ar-Rahim. Inhatin niya Tuhan bayng kasihon ha mga bariman. Inya ulugya tartanto ha mga bariman. Dan diha ini haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqal insan. Inhati niya, in Tuhan Rahman, bayng kasihon, bayng murahon, hakatan manusia, 'allama al-Qur'an. Hindu niya na ha-Qur'an. Unin hindu, amuin aturan sing kabuhi tadi hadunya. In aturan sin hikasanyang kato di hadunya. Hindu na asal sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala pa kita di hadunya. Yadto pa kita halawon sin sulwi sin apo tanyong Adam. Wayroon pangirab-ngirab ta, ubos na. Piaturun na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindu niya na ha-Quran mahamulya. In padduman. Iban singkatan syara' manara supaya kita sumanyang di hadunya. Ampaniya siyugpatan. Khalaqal insan. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan. Dan hindi ini bang mudongdongan sa kaulaula nakauna in paghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran dahil sin pagpapanjari kato tani manusia. Ar-Rahman, in Tuhan Rahman, 'allama al-Quran, hindo ni ha Quran in aturan sing kabuhi iban hikarayaw habang sa manusia. Paghumusad to, khalaqal insan, ang paniya panjariin manusia. Atin niya ni'mat dakula asal hiklan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib subay tuod pagsukulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pianaugan niya kita Al-Quranul Karim. Dahil nasabab yan, bang tausulon magbalik in hutba na kauna. In manusia, di siya makaig dahin hatu parkala. Ini kaysa, Bismillah. In kita yung naawon, hangan sin Allah. In hikarwa, Alhamdulillah. Umatin hikarwa. How po datuan? Bismillah. Ikaisa. Alhamdulillah.
Hatinya puji, iban pagsukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangan sila Allah subhanahu wa ta'ala, amoy nagpapanjari katutan niyo. Bangsa manusia, iban nang hindui katutan niyo. Sin Al-Quranul Karim, iban nagpapanjari katutan niyo. Ar-Rahmanu allama al-Quran wa khalaqal insan. Pag-uusad to, wajib katuin magsukur. Alhamdulillah. Amad tinikarwa, inhikatu. Inna lillah. In hati niya, sabun na tuod. In kami, hati niya kita niyo. Sabun na tuod, in kami. Kita niyo, mga Muslim, mga bariman, inna lillah. Intagda po kato Allah. Intag milik, sinkabuhi ta, iban singkatan para kala ta. Amunayin pagbasahon ta, pag-ubos sin takbiratul ihram. Dahil mga sunnat babasahon. Inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Dahil nga sabi ito, inna lillah, inna salati, sabunal to din sambahayang ko. Sambahayang magpin na sabot. Bukon syahadat. Bukon puasa. Bukon jakat. Bukon haji. Bukon uno-uno. Jihad. Pagbakti ado maas. Paghula-ula. Bukon. Sumagawa. Inna salati. Wanusuki. Inna salati. Wanusuki. Iban sin katan kahukum-hukuman hihinangon. Amuin haparkala paghaji, wa nusuki, wa mahyaya, iban sing kabuhi ko. Biyabas sa tayo. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, iban sing kamatay ko. Unahon nga tukatan, subay siya, lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Dahil nga sabi at tutupar kala, di kita makakuha dahil nga ini. Bismillah. Alhamdulillah. Inna lillah. Allahu Akbar. Lain pangasumurihe ini singkaibanan, may talong niya bukon syahadat impiauna. Inna salati. Bukon inna syahadati. Ba't sababin niya to, puas na. Nakauna na. Kaysa, hikarua, sabab ka na insambahayang, marasing katan. Sibo dahi Muslim, magpupuasa. Iban si Muslim, di makakaos magpuasa. Sibo dahin Muslim, magjajakat. Iban si di makakaos magjakat. Sibo day Muslim maghahaji. Iban sin wala pa nakapaghaji. Ba't sa babuhay roon pa ikakaus niya? Dara sin sambahayang. Day nasawab yan. Biya na sinagi, kabalikan ko. Bangaon pagnganan arkanul Islam, 5. Kaya ngatan yan singkatan. Rukun Islam 5. At ina 5 perkala. Aun sa pagbahasahon sin syara, arkanul Muslim. Rukun sin Muslim. Ano ba in rukun Islam? Impiagbiddaan niya iban sin rukun Muslim. In rukun Muslim, di katinggalan sin Muslim. Di kaysa pagsyahadat. In hikarwa, sambahayang. Sabab ka na maalom ka to tanyo in sambahayang, naranya na yung katan. In rukun Islam 5, naranya na katan. Hikaysa, pagsyahadat. Sabab magtasahod siya. At tahiyatu lillah. Dito man na kayo napusan, imiyan na ko. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atin na narahin pagsyahadat. At tayat awal, iban tayat akhir.
Sambahyang, nayaw na siya nagsambahyang. Naranya na. Puasa, damikian. Puasa siya. Wayroon magsambahyang bukon puasa. Kataan siya magsasambahyang, mabatal siya, bang siya, makahinang sinamon, makababatal, biya magkaon, mag-inom. Hati na puasa siya. Jakat, damikian, naranya na impagjakat. That sabab, in katluan minit, halom sing kawan tag-upat ka jam. In katluan minit, mapakay niya. Bang niya piaglito, halom sing tamu. Atau piag-usaha, mahinang siya sin. Atau magbunga siya alta. Dahil nga sabab yato, indirectly sa kaulaw-la, nakajakat na siya, jakat waktu. But sabab, in waktu, mahal ka. Hipag-usaha, ipaglawag sing kabuyanan. Dahil nga sabi ato, naiging katluan minit, nakajakat siya, jakat waktu. Amuin, eventually, magkahinang sin, magkahinang rijiki, magkahinang uno-uno na among kalalagyan si bangsa manusia. Haji, damikyan, nahinang niya na. But sabab, di siya makadjari. Syarat sin agama, hadi pa siya makahulog sin takbiratul ihram, subay alop niya na pakaba. Dahil nga sabi ato, naranya na hasambahayang. Dahil nga sabab yan, arkanul muslim, inhati na pagsyahadat niya, iban sin pagsambahayang niya. Ba't sabab among rayaon, in rukun di makadjari, di tuod siya katinggalan. Ang penpuasa, in jakat, iban sin hadji, hisi sin makakaos, kaya wajiban. Na kalo-kalo maino-ino, mahita long niya, in maghahadji, pag-uwi dahil habaytullahil haram, at tawari pa makauwi, pagtawagon na siya, hihadji Muhammad, at tawa hihadji ini Zaid, at tawa hihadji Umar. Long sim mga ulama, inyadto, kahurmatan kanya, iban kalabyan kanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaulaw-la, bonus kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanya siya pagtawagon haji. Bang babae hadja, na di kato si Buddha, usog babae haji dah. Dahil hindi niya nakawa. Put mayan, in magsasambayang di siya pagtawagon, sambayang Umar. At tawa sambayang ini Abdul Ghafur. At sambayang Muhammad, magpupuasa damikyan, di na siya pagtawag puasa Ghafur, atau puasa Umar, atau puasa Muhammad, magjajakat, di na siya tawag magjajakat Umar, di siya kanganan, sumagawa, haji, nganan siya, haji Umar, haji Abdul Mannan, haji Abdul Rahim, Allahu Akbar. In jawab si mga ulama, sabab, in paghaji, amuna in kahinapusan hukum. Qiyas ma'al fariq, walillahil masalil ala. Biada si mag-school. Pag-ubos niya mag-school, medicine, impagtawag ka niya doktor. Doktor Umar, Doktor Sangki, Doktor Muhammad, maita, sabab sin, natangbos niya na, impagpangadji, medicine. Diadahat ito inupaman niya. Pagka natangbos niya na, in rukun Islam 5, suway sabing pagtawag ka niya, hihadji Umar atau hihadji Muhammad atau hikuan. Hasupaya, mahinang tanda sin natangbos niya, najukup niya na in rukun Islam 5. Alhamdulillah. Dahil hindi ini mga umat Islam, kabalikan ko biya salawat, di kita makaig dahil ha, Bismillah. Hangan sin Allah. Ingkatan sin kakahinang ta, subay tagnaan sin Bismillahirrahmanirrahim. Habi akato Muslim. Put mayan, misandi kabasahan, Bismillahirrahmanirrahim. Bang kondisyon in sasakatan mo, marayoy makina niya,
condition katan, misan kau ri makabasa, tiuod mo, atawa kalupahan mo, wala kau nakapag Bismillahirrahmanirrahim, mabuhi da, in makina, in sasakatan dumaganda. Sumagawa in tiagbiddaan dakula. In kumapot sin kunsi, ang panya piyasud palom sin pagkunsian. Pag-switch niya, along niya, Bismillahirrahmanirrahim. In hati niya, in kakahinang niya, nagdara barakat. Aun barakat niya. Kaysa, hikarua, aun pamalihala sin Allahu Ta'ala si masalta doon. Hahinang niya on. Hikato, aun tungbas tagaran niya hadlaw akhirat. Amatin piagbiddaan dakula. Sa kaulawla, piyapalihala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag tulak-tulak niya. Ba't sawab manaog siya, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Amat hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gumwa kita tumikang sin tuuta harap pagwa sibu da in pagtulak-tulak masuok atawa kan labi-labi na bang malayo inyadto hindu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangit to nabatbat ka yampun na sin Allah taala in katandu sa tapa Allah subhanahu wa taala. Salta nagdara barakat. Dahil nga sabab yato, yung Nabi Allah Nuh alayhisalam. Hinang niya yung adyong, Bismillah. Tiyabangan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagbarakat. Allahu Akbar. Manjari nag-along panjang na. Way na nalapnas, ingkatan kabayan sin kafir. Nalapnas. Naglatap, haliw simbud. Hiwasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsyirik. Iban sin kakukulo sin manusia. Pagkulo siya to, nagparman Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Naalaw niya, yanuh, mangbiak kato. Banglaw niya masanyang na, ilingkod mo, marayaw na indagan sin adjong, pamong nakaw alhamdulillah. Hati niya in alhamdulillah pagsukul ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan nagfarman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalilun min ibadiyas syakirin. Tiyo dalong niya, dahil na mga ipon ko, magsusukur kako. Tiyo dalong niya, magsusukul kako, dahil nga mga ipon ko. Diyong sinambok awliya, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, palamura ko rito ang mga sila, tiyo ito. Hati niya amoy magsusukur. In pangasubo, may ta di magkapagsukuling kata. May ta naaw ni hiluhala alom sin dunya ini. Timagna din dito, jaman sin apo tanyo Adam, biuno niya intay manghud niya. Hihabil, biuno niya hiqabil. Dahil nga sabab sin panasat sin syaitan, iban sin hawa nafsu. Bihaon niya ri jimato. Yan halom sin Facebook. Hahakatan habal, kabakan ta, hiluhala in Palestine. Hiluhala. In pagbuno, in pagbinsana, in paglungkop, yaon, gimadyato. Sa sambatan da sin kaibanan, grabe in bihaon. Ba't sabab, sambil kunuan ko isa. Hospital. Piabostak sin Israel. Unin hati niya yan. Kumawa kita rin hapamando. Iban hapanapsil sin mga ulama.
Bang biya diinin kahalan yan. Uno ba yan? Piyasaran na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga Muslim? Piyasaran na ba sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga Palestinian niya? Kadtoon bihan? Sambil tabiya yawn, bata-bata, iban maas babae, wayron na pag, wayhad. Uno ba yan? Piyasaran na? Injawab sin mga ulama, wala piyasaran. Iniyan pagnganan musibah. In musibah. In hati sin musibah. Bang biya kato, kasusahan kimugdan. Kasusahan niya. Minsan hindi kato, nagkasusahan na. Na malayo. Amura ko maning kato. Sada ko man kita magdua. Diha. Supaya sila long tabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasusahan. Manjari. Bang kita maun palong sing Quran mahamul, ya kabakan ten jawab. Supaya kita di makalando in susata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amuin mga sila kiyugdan musibah kasusahan dakula. Kiyugdan sila kasusahan dakula. Inyadto asal kiyasulat na. Inhati niya inyadto agadha panisting kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab dua parkala? In musibah, dua parkala. Ini kaysa, pabor kay mo. Hati niya, ikaw'y magkapunyahan. Ba't sabab indua sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-ubos niya mamong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dumu'a yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisugpat niya rito ayat yun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Uin hati sin doa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin bang paamuhon, bang aon sarapat. Pag-ubos ta imian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunuan ta. Biasin doa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, dili ako tumbas ha musibah ini. Wala inyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, lapasa kami ring ha musibah ini. Way. Doon ayat yaon. Atawa, palayo rin kamo in musibah yan. Doon ayat yaon, particularly. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siyambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, dihili ako lang niya tumbas karayawan ibang pala dakula. Ha musibah, piyakugdan mo ka ako. Hati niya nakawak pa ko ibadat. Nakawak pa ko karayawan din nga sabab si musibah yaon. Imano siya, di makatangkis, di hadun niya. Kugdanan siya kasusahan, masakit. Kugdanan siya, ini long ta kasusahan na pag-usaha. Kugdanan siya, ini kasusahan, ha family. Ginis na, ha environment ginis na. Sumagawa tumtuma. In advantage, simbar iman, pabor kay mo, in musibay at to kay mo, tunguran siya Allah Ta'ala pahala, iban karewan. Bangmayan, wala mo giyawi. In syarat niya, bangmayan, wala giyawi. Sumagaw, bang tahanan sa lewag niya, biyan at in sakit. Yang langan kanya sa pamailhiminang niya, o manjari, kiyadto niya, manjari kiyugdan siya musibah, inya to para kala, duwaing ba't sababi niya to giyawi niya. Sumagawa in katan wala muragyawi, tahanan na sakit in Muslim. Ando kay lo.
Hati na magandok-andok na kita, doon na rapa ospital. Ando. Diha. Na sumagawa ta sa kahingatan, inya to kiparat siya. Iban aun pahala niya, aun karewan niya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, tumbasi marayaw kaku in musibah kimugdan kaku. Wakhluf li khairan minha. Iban ganti isin labi marayaw. Na yung kimugdan na Palestine biyaw, musibah rakula. Na isiyo hindi magsusa. Among pakain dito mga masuokad to, minsan hindi ka to magsusara. So mga tumunta, iniyan uwos na iplak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sayadkhulun al-masjida kama dakhalahu awwala marra. Yatin palman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rinhatin niya. Makasud dalong niya at na makawada sin mga Muslim in Masjidil Aqsa. Baita sin Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Makasud da sila. Kama dakhaluhu awwala marra. Bialong niya sin kasud nila nakauna. Bang biya, bakas na nakawa? Oo. Bakas na nakawa. Hajaman sin Omar ibn al-Khattab, nakawa na yan. Si Urindil, sin ini, mga kimugyog dan hamasayad to, inkunsi, pasay din na Omar. Pagubos, hajaman hi Salahuddin, kay nga tansin kata ni Salahuddin. Nakasud siya, nakawa in Masjidil Aqsa. Sumagawa, in sipat hi Salahuddin, sakbasa, usog marayaw. Laon na. Bangka mo long ngemig, hiatod na mo pa kayo. Hiatod na mo pa kamo iskurtan, matupahula niyo. Sumagawa, bangka mo rin, sumurindil, narin kanyo na. Ati na binsanaon na. Laong sin mga tao, laong sin nakura, laong na, mig na sadya kami, hati na sumuringgil na kami, mig na sadya kami, hiatod pa, iskultan sin Salahuddin, iban sin mga Muslim. Magtupawala nila pa Europe. Amura kuman, hajaman niya to, in Masjidil Aqsa, bukon hababaan sin Israel. Bukon halawman sin Yahudi. Bukunin ng lungkop Yahudi at tawa Israel. Bukon. Inang lungkop kanila, hababaan sin pamarinta sin Roman Empire. Rome. Na, in Rome, superpower na kaunayad to. Makaunuhan ni Milikan ni Vanchin Russia biyaw. So magawa, diyaog siya sin mga Muslim. Diyaog. Yan na suratul Rum. Ang kanayan ang surah, halon sin Quran, suratul Rum. Uy, lomong ni panudsod sin Rum di. Ba't sabab, among in kawasan na kaunay to amin Roman Empire, ibang sin Persian Empire. Diyan. Nguloy ba ti Rum? Diyaog da in Roman. Manjarin nakawa si Muslim hatay ni Salahuddin in Masjidil Aqsa. Pag-uusap to kesuran na isang pitna iban sawat. Nagkangi na sabihin pamarinta. Nabahagi, nagkatupok-tupok in Muslim. Halom sinjun ngayon. Na inang naigin kalitate. Panipo aktal si British. Kadon yung tiap-tiap hula. Bihini. Along na bihini. Wallahu alam bisawab. Bukon ako expert sa history. So magawa yan tambok baita. Si mga sila. Alim hatapsir. Pagubos, bihawon, inang lungkop, Yahudi. Mga Zionist. Manjari. Biyay ka alam sing Quran, mahamulya. Makasud na kamo magbalik. Kuno, bang dumatong na imparjanjian adlaw mahuli.
perjanjian adlaw mahuli. Hatinya aun pa, bunok dakula, antara sin Muslim iban sin sila. Amunain wa'dul akhirah. Kaya sulat halom sin Quran. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, maka wa'dah sin mga Muslim in Masjidil Aqsa. So magawaong syarat. In syarat niya, subay in mga Muslim mahinang sila ibadullah. Ibadullah. In hati niya, in sila matibuok hangan sin Allah. Bukun hangan sin Arab. Bukun hangan sin politics. Bukun hangan sin hula. Sumagawa. In sila matibuok hangan sin Allah. Hatinya dinian wa islamian. Matibuok sila hangan sin Islam. Iban hangan sin agama Islam. Liyakunu ibadallah. Supaya sila mabilang mga ipon, nagtatag-ipon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sababin, ibadallah among mga sila, ipon, nagtatag-ipon. Diha. Naringa sa wabya, tuyong si mga ulama, daing da kuman habang sa Islam, hadaman biyaw. Mabaya sila palo kayon, makadjari. Mabaya sila pasukon, makadjari. Decision na yan, sin umat Islam. Hati niya, sa kaulaw labang sila ma-unite. Mainang sila ibadallah. Ang pahirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin makasud sila makawa magbalik in Masjidil Aqsa. Nahari pa yan tumabot, biya na sadyahayan. Biya na sadyahayan, status quo. Dengan sabi ako naghadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. In pagbulok binasa, in iyan continue sampai paadlaw kiamat. Namura-murahan, hati niya, inyad to tiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjarin pangasubo, may bayan palabayon pa mga bihandang bus. Asal da in ending niya, magsudsul ka. In kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sulga, madawhat, subay ko makalabay, sin katan kahuhukawan mo. Katan sin kahuhukawan, subay ato kapasan mo. Amunin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. In surga, madawhat mo, subay mahinang mo inkatan, kahuhukawan mo. Pasibi-sibi unta. Diya mga subo, magbang na. Manjari, halong katukan. Halok. Maliso siya magbangon. Bangkatan siya sing saitan din ni katan. Sumagawa, atuhan niya ito. Misan pa biya din, hukaw niya, atuhan niya. Ampas siya makahinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atuhan niya. Wahufpatin naru bisyahawat. Damikyan. Innarka. Madawhat siya sin mga sila. Amuin, biubuloy nila in syahawat nila. Pero ruhul nila. Namura-murahan, makawa kita yung pamintangan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. استغفر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن مولي رنددتم
Hambok na kumaning kabayaan na mo, ipasampay. Ingkatan yan tiakdir, sin Allah Ta'ala. Ingkatan hilwala, tiakdir, sin Allah Ta'ala. Ingkatan kasanyangan, tiakdir, desab sin Allah Ta'ala. Inkabinsanan, tiakdir, desab sin Allah Ta'ala. Impagsudsul ka, tiakdir, sin Allah Ta'ala. Iban sin pagsud palom sin apinar ka jahannam, tiakdir, desab sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subay ni kahatian sin mahadjana. Kalo-kalo, ang pakaibanan, agadin ginhawabaran ko, amun wala niya kepahaman tanto. Suway kahatian ta, inhati sin tiakdir. Inhati sin tiakdir. Inhati sin tiakdir, keingatan sin Allah. Keingatan sin Allah. Hati niya sumud matutumaalok pasipat al-ilm. Inna Allah subhanahu wa ta'ala alimun khabir. Siya in sangat makaingat, ibang makaparok, singkatan, uno-uno, manaut maslam. Siya makaingat. Hati niya tumaalok siya, ingkatan, singyanta, ibang sintiakdir, tailmo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun pangingat niya. Sumagawa, tumtumunta niyo. Intiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga parakala, mataod, kiingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa. Wala ti maalok matuin kudrat iban sin iradat. Kiingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya hi Abu Lahab. Hi Abu Lahab, amaun sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan na suratul Lahab. Siyuknaan na. Biyaitaan na sila Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo. Sayasla naran zata lahab. In hi Abu Lahab, sumud na palong sin apinarka, jahannam amun nagduruliyab. Wamra'atahu, iban sin asawa niya. Alaya, hati na asal biyatyan na sila Allah subhanahu wa ta'ala. Tiakdir. Sumagawa inyad to hati niya. Wailamud sila Allah subhanahu wa ta'ala sin kakainang hi Abu Lahab. Iban singkatan, niat niya. Iban singkatan, hinang niya. Wailamud. Kaingatan niya sadya. Manjari. Pagka kaingatan na sila Allah subhanahu wa ta'ala, lang sila Allah ta'ala hadawat, hakalam, sulatan na. Nasiulat sindawat. Pagkatusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paliusin 7 lapis langit. Wala na ron Jibril, dirungog niya pa yung kaliskis, yung kalang magsusulat. Hati niya, intiak diri sila Allah subhanahu wa ta'ala, qaddara bima alim. Intiak diri niya amun keingatan niya. Keingatan niya, sumagawa, way lamod niya hang sulag uno-uno. Maasaba kami musibatin pamin napsi. Uno-uno ini musibah kimugdan kay mo, ba't sa giyawi mo madto? Pianglangan kay mo sinsarat sa giyawi mo. Nabang kaukiyugdan musibah, inyan din kay mo. At tinakaingatan din sa sila Allah subhanahu wa ta'ala. Yato ni kaysa. Hikarua, ang mga tiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad to rin kaniya. Upama niya, pihak anak kau sin Allah, pihak anak kau sin ina mo usong. Inyan tiyak diri sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way lamudta. Inyad to, tiyak diri sin Allah ta'ala. Kaingatan niya, iban, dahil hakudrat iradat niya. Ang kakainang simano siya, diyadun niya kata. Among sasuko, ang decision niya, magpi. Inyan tiyak diri sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way lamud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impya masjid. Si mambayang Jumaat, inya to tiakdir sila Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sa tabangan siya. Di ilan siya pala. In nagmasyat, tabi ayaw. Tiakdir sila Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan siya sila Allah subhanahu wa ta'ala. In decision niya, sumaka, way lamot sila Allah subhanahu wa ta'ala dito. Bang sila nakasud palawin sila pinarka dyan na waliyadu billah, inya to kaadilan din Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وبالأخص شعب فلسطين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك سميع الدعاء. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه لنا وأنت رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. قوموا إلى سلامكم وأقم الصلاة.